Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi umlandeli ke wayo laphana ke EMK umkhonto ke wesizwe ubonga laphana ke akaphezi kuyena ke laphana ke umnumzane Mpiyakhe Limbe wayo ke laphana ke EMK imbukeli ngaphandle ke mbukeli ukuthi ngumushele ke isikhathi sakho nje ake ngushe nayo ke ivideo yakhe ke umlandeli wayo laphana ke EMK umkhonto ke wesizwe bese wena ke uya laphana ke ezwe comment section sizwe uvo lwakho ukuthi ke ngabe wena ke uthini ngalo ke lolu daba athe alibeka laphana ke umlandeli omkhulu wayo ke laphana ke EMK siyabonga. Nganza kwethu niyalwazi udaba umshayi wenja vele umnini nja cha ngiyabheja ngalensizwa le ndoda yasikhipha enkingeni kunini sivika induku sidefenda senza yonke lento cha baba Mpiyakhe cha siyabonga bhuti omdala umsebenzi wakho usenze nathi singama TikTokers sazizwa sifudumele ngendlela okhulume ngayo kunini baba Mpiyakhe sivika induku uthi mawuzovula live ugade ukuthi uzoqhamuka abantu bafike banibuza ukuthi ngobani abadraw o7 million cha bafowethu yinsizwa yinsizwa le okufanele usebenze sixhase uyixhasa ngisho ukuthi phela kanalutho kufanele simxhase emsebenzini wakhe simlekelele umsebenzi awenzile ubaba Mpiyakhe usize kakhulu singama TikTokers omkhonto wesizwe even though sisazo defender kodwa uyabona kulena eka 7 million no 28 million hayi useve kakhulu naye lokho ipokoza lelithi lona ke liyayi accepta uterminator kwelokhunjani kwe membership yakhe ngoba usayithole umuntu ohleze ethule engakhulumi ayikhulumi lensizwe bafethu ayikhulumi ishaya ngezenzo hayi ngeke Commander Mpiyakhe ngeke bhuti omdala uvele wasethula umthwalo bese uthola singama TikTokers omkhonto wesizwe even lokho sihlezi sidefenda izinto esizibona kodwa yabona izolo uvele wenza umthwalo wawo ususemahlombe ngoba ngijwayele ukuthi mangena ku TikTok baqhamuka abantu benkatha bangibuze ngo7 million qhamuka beEFF bangibuze ngo7 million namhlanje sekuyacaca ukuthi uma VBS lo baba Mpiyakhe futhi vele ujwayele ukulutha uma VBS kodwa umsebenzi owenzile bhuti omdala hayi ngikwethulela umnqwazi bhuti omdala Mpiyakhe ngiyawethula umnqwazi yabona umsebenzi owenzile wenze umsebenzi wethu singama TikTokers wabalula kakhulu uyabona nje manje la sifocus ku2026 lokho esibhizi sivika induku kuqhamuka omunye asho lokho u7 million qhamuka omunye ngoba akholelwa kule nkuxa lena uma VBS kodwa ngasho ngathi ake nivike lapha emkhontweni vikani ngehawu ngaze ngakhuluma kunevideo ngakhuluma kuyo ngathi mina siyabonga ukuthi ithala nalo ngathi liyazamazama angeke akwazi ukungena kuThala Bank ngathi liyazamazama ngeke ngasho ngathi vikani Ningizimu Afrika KZN namaphethelo cela nivike ngempela ngoba impela ithala imali ngelalahla uma VBS uzodlula nalo cha bhuti omdala Mpiyakhe TSG wethu esimthandayo sicela uqhubeke nomsebenzi omuhle izolo bhuti omdala usethule umthwalo siyacela ukuthi uqhubeke usebenzele umkhonto ngendlela osebenze ngayo i-audit oyenzile nale nkampani oyiselekthile mina ngedwa ngiyi-social media yomkhonto wesizwe uNkwali NIU MKP ngikwethulela isiqhoko umsebenzi wakho bhuti omdala qhubeka uwenze siyakweseka singama TikTokers womkhonto wesizwe usethule umthwalo ngiyafisa ukuthi nozakwethu balikhuluma iqiniso ukuthi umthwalo osethule wona izolo usethule umthwalo obusinda singazi ukuthi obuza abantu siqalephi ukuthi uma VBS
uthi kunabantu abadla imali emkhontweni kodwa kuwuyena owashiya u-death yelokhunjani ye-28 million. Siyabonga-ke bhuti omdala ukuthi uyiveze lento emphakathini. Ngiyathemba ukuthi bayizwele. Ngangithande vele kungakho ngithanda ukuvula live ngiyi-TikTok lomkhonto wesizwe lapho enisuke nikhona ngibe khona. Angithandi ukuthi uma sekukhulume umuntu womkhonto wesizwe inkulumo izophekwa. That's why ngithanda ukuthi abantu bazwele from horse's mouth. Izolo nje ukukhuluma bhuti omdala bengiku-live as like i-TikTok lomkhonto wesizwe social media. Ngiwuvulile ulive abantu bazwela from horse's mouth babonga. Namhlanje iNingizimu Afrika abantu abalinde umkhonto wesizwe bathi thank you very much. Umsebenzi owenzile qhubeka uwenze bhuti omdala umpi yakhe. Siyabonga kakhulu singama-TikTokers. Sibonga asiqedi nabanye I know basazobonga. Sibonga asiqedi ukuvumelana kwakho noNqamalala ukuthi nipublishe istory nabo sihlalo nabo bonke. Nisipublishe istory sinjalo. Siyabonga.